Penj maduong' mar klas 12 chakore ayanga kawuono e skunde mag sekondar ma pacho ka bende en penj mokelo kanyakla jopuonjre maloyo 800,000. Penjno nochakore maonge chochni e kuonde ndiko penj mathoth e pacho ka kara bende chochni mtihani kwa huko ni ya container kufanya mtihani kwa shule nyingine. Na sisi hapa ni center, tuko na center code, watoto tayari wamefanya mtihani hapa, rehearsal walifanya hapa, tuko na invigilators, tuko na supervisors tumepatiwa, tuko na center manager na tuko ready kufanya mtihani. Nochuno japuonj maduong' mar Golden Award ohojo puonjre go mar timo penje ka timo penj manyien mane omigi kaluwore ni sach timo penj mokwongo bende ne sudo kata bed ni pod ne gionge ler ma gimomiyo lokruok makamano notimore. Watoto wamechelewa, lakini tumeona badala ya wakose kufanya hiyo mtihani tumejaribu kuwabembeleza waende wafanye mtihani hapo, na but ambapo mali hata wanafanya mtihani hata yani they are not organized. E kaunti manyeri jopuonjre ariyo ne oyang ni timo penj ka gipek. Kulingana na ripoti ya center managers, kuna 2 girls ambao wanaweza jifungua anytime they are expectant, so wanaweza jifungua anytime. Wakijifungua tutawashughulikia, wala wakienda hospitali watafanyia mtihani huko. Kama ni shule, kama watakuwa sawa wataendelea na mtihani. Gavana Makericho mabende en jakom komiti mar somo e riwruok mar governors Eric Mutai nokwayo mondo okas arita kwe ne jopuonjre kindegi mag penj, gino mane commissioner ma Migori Michael Meru nolero ni giseketo kare. We want to call across the security across the country that this being a security and both an intellectual exercise, it is our desire to ensure that we safeguard the exam process and ensure that we marshal all the necessary requisite security to ensure that across Kenya, at least this examination is conducted to every school and a child is given his right to sit for the examination. They are well prepared and security arrangement has been done, and we anticipate that everything is going to move on well. Jochung'ne penje kuonde timo penj mopogore opogore e kaunti ma Kisii bende osingo mar rido okanda mar neno ni penj maduong' mar KCSE otimore mayom kendo maonge kuo. Kulingana na mikakati ambayo tumeweka, tuko na imani kwamba mtihani wa mwaka huu kama mitihani iliyopita utaendelea bila shida yoyote ile. Pia tumeweka mipango ya kushughulikia wale wanafunzi ambao pengine kwa sababu moja au nyingine watajipata hospitalini, ama wale ambao pengine wanaweza kuwa wamefanya makosa wakajipata pale korokoroni. Ekinde mane oyango tese mag penj, jata chenro mar somo ma Kisii Central Cyrus Juma lero ni obila bende ni akita mar kedo gi rakore gi mibadhi madi yudre e kinde gi mag penj. We have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. Jalup Director mochung'ne weche somo e gwenge mag Nyanza, Pamela Akelo, bende okaw thuolo mar dwaro hawi maber ne jopuonjre ka ojiwogi ni mondo gitim matek e penj no. We know exams come with a bit of anxiety, but they have been assured. The supervisors, the invigilators have been briefed well, and we have also advised them today to leave everything to God, but above all, follow the instructions to the letter and observe integrity. I wish to take this chance to wish all the candidates of KCSE success in this year's national examinations. Jata chenro mag penje counties ma Trans Nzoia, Kakamega gi Kisii bende oyango chakruok makare mar KCSE. Betty Juma, Ramogi TV.